Dobrodošli. Danas otkrivamo zašto većina neće izdržati 10 godina u kripto. Ulaganje u kripto se najčešće posmatra kroz pogrešnu prizmu, kroz brze dobitke, kratke cikluse, nagle odluke i stalno pitanje šta će sutra biti s cijenom. Takav pristup ne gradi kapital, već nervozu. Prava snaga kripta, baš kao i kod svake druge imovine, ne leži u pokušaju da pogodiš savršeni trenutak, već u sposobnosti da razumiješ cikluse i ostaneš dosljedan dok većina odustaje. Ovaj scenario ne govori o sljedećem bull runu, niti o lovu na kratkoročne multiplikatore. Govori o 10 godina svjesnog, disciplinovanog i unapred prihvaćenog ukopanog ulaganja u kripto od 2022. do 2032. godine. Period koji obuhvata jedan dubok bear market, nekoliko godina tišine, barem jedan snažan bull run i neminovno novo zasićenje tržišta. Drugim riječima, period koji većina ljudi psihološki ne izdrži. Polazna tačka nije idealna, ali je realna. Ulaganje počinje upravo onda kada je povjerenje u kripto poljuljano, kada mediji pišu o kraju, kada se projekti gase, a interesovanje javnosti nestaje. Istorijski gledano, to je jedini period u kojem se zapravo gradi budući rezultat. Ne na naslovnicama, ne na euforiji, nego u tišini. Ova strategija kombinuje stabilnost i potencijal. Bitcoin kao temelj portfolija i nekoliko pažljivo. Nadam se da vam je bilo korisno. Vidimo se u sljedećem videu.